Non da yulu tanga na mataka ni kua, past and present. Sanda buli vitiku mai, sanda bibi vitiku mai na non da vi men da samba ibe mbule tiuki na I will go. Na yulu tanga go, au le bina kata men da vaka tau watataka kina na non rambula na tamata ni kalau ena ngauna saoti, ngauna saoti, watake kenda na ngauna go. Wako si viveira tamata ni kalau akavivi na kau ye parama. Bale toira na mission na soliveira e atelanga na mission na soliveira kenda na kalau ena yoti ni ngauna go. I will go era kavivi mera wakaritaka na kalau kina kimura-mura. Na mission batanga ay solitel nga weekenda ni kuai. Au bina kata meu menta vaka tau patataka. Se leso ni lava era waninda vulida mai. Ena weka era lako duruma o ira na tamata kavivi ni kalau dingtaki ni kalau ena pengaun sauti. Se kotokine sona ka raninda vulida me rawani vaka kaukota ki kenda ena lako enda lako tiko kinango ena weka vivi talenga ni kalau. Enda raida na weka lelemu the many favors God did for his people. Out of Egypt, in the wilderness, na vikar sotaba na non rilako viangunu na non rilako na lomani lekutu na kai bagarautaka na kalau membalitira. Nebe matai valu era sotava kara sanga metaro mana ilako lakongo kina veka kede sara non rame kusoma na curita ni veka kede sara ibaga dor na kalau vira dasa raida kasama tata vikenda ya kabango na ibaga ruwa na kena wase vitu na tikina vitu ke walu sa kotobori na kena baga peritanya uli vekento na kena baga viti sa senga nilomani kemuni ko chova sindingi taki kemuni ena buku ni kemuni sa level-level. Ka level-level na be matani tutani. Kemuni a level-level nga be ira na be matani tu kede asa kanga ni salomani kemuni ko chova kasa mbauta tiko nan vosa ka bumbulu ikina ko koya be ira na nona no muningase. Sa kauti kemuni tani kina ko chova ena linga kaukawa kasa mbulai kemuni mana vale ni be bombula taki kama ne linga I ferro na tui Ichipita. Sarauta me kaya te vita, ena sama ne kena wase walu, ena tikine va, adava na tamata muni na numi ko ekina, kena luvi ni tamata muni ndau talevi ko ekina. Ni reide le so ko ena vika e vaga dortigo na klo ena non rambula na non tamata. The great things that God had done for them. Na buna kakina ya koya. Adava saramanda o mami. Adava saramanda na tamata muni na numi ko ekina kena luvi ni tamata muni ndau talevi ko ekina. Venga una. Ve cara na kavoiro na tamata. Na kalau e talevi reti ko ngamai. God and his people. Darai the manda na non le bala vir na non tamata. Ai sia na kena waseli man tikine va. Sa kote da kana kena ba Britania. Likti weekend na kena ba viti. Adava tale me daka kina nonguere ni vai ni kawasenga ni kawakina. Ye ena buku ni dava. Ni sa nuitaka me votaka na vua ni vai ni. Sangai votaka nga na vua ni vai ni da. Adava kaiti weke. Aisea. Na kalau sa nakabana veka to God did everything to make Israel the greatest nation on earth. Yan kasana kabana kalau ni na nona tamata. Kaya kalau giwili kana wasi lima ya ni bola ni Isaiah, na tikine vitu, lagi kako tukina koya, where ni vai ni sai ira na nungu tamata. Nakini kalau melebeti Israel to be the greatest nation on earth in wealth, in wisdom. He wanted them to be a happy and healthy nation. Yan ay nakini kalau na bukuy Israel. Ya. The realist man na kinangaw nanggo. Nangaw na ni Isaiah.
Ai se awale se basa lukoro na tikene tin kawalu. Kaya nakabango na kena rorongo. Koi kemundo nandindi bara. Do ronga da koi kemundo na matamboko. Do yanra. Mundo reida. Eke God was addressing a difficult group of people to communicate with. Ndo na kumkumundrenre, kumkumtamate address te kire tuge kena kalau. Sa tahu, right? Hear ye deaf and look ye blind, what ye may see. Right? Kemundo nandindi bara, durongoda. Siya karesin renrogoda matani rendindi bara. O kemundo na matamboko, do yanra, mundo reida. Sing raw, matani matamboko. Indo anak kumukumu siya ni matata ko isang ating ko na klaw me communicate pati kira. Sanggai taro na tikina tinikariwa ko kotera. Taro nga bango, ko dembe ka na matamboko. Kena isaw, sa umutingway siya, ano pili tayo ni klaw, koko yang nga nanonggo tamata, siya sangay, iya, kode santin di bara me pakategi ko na nunggu tal kausatala. Nanu mawakati ko na mission asol beir na tamata ni kaloir na Israel ito manda na mission talanga ti wekento ni kwa. I will go tal tungo kento nando to dim tungo kanda kila nyoko ngona kakalibikin na lutungo. Sakit taro tal joko ya. Iya kode santin di bara me pakategi ko na nunggu tal kausatala. Kode sama tambok me pakatagi ko ya sandondonu. Kama tambok me pakatagi ko ya na tamatay choba. Tarot yung ko ya. Isang talindo na tamatay yung wasibin na nonan din di bara kaya na nonan matambok me pakatakir na nung tamatay. In other words, kahit ko nakaluwa ya. Kahit ko tumira ka tumito makataw matata kamaran to wulmay na veka rasutama sa ralako duruma sena malung beka randa ka ko era lago durumo era tamata ni kalo ni venga una sauti because we have the same mission. Okay, God was addressing a group of spiritually deaf and blind people. Era senga nindindi bara karamatamboko bakayalo. Ko address na kiriti kung na kalo. No one was more deaf and more blind than the people of God themselves. Singalin ba kurang buita kibikan na itu kutu ya? Gua nang ni Aisyah to ready tingo. Don't let go. They had a major problem. A problem go. Sorry. A problem go. Seeing many things, but thou observest not. Opening the ears, but he heareth not. Sa levo na ka ko sa raida. Iya ba kadaba? Sa senga ni ko baka sa makina. Sa ambaso ng dalingana, iya kasasenga ni rongoda ko koya. Kahit ko kautamay na tugutunggo, kautamay mabakataw-taw matatakan, ang dali ningaw na endang bulan dalong mga tigo, kenda na kadibi ni kalaw, ding taki ni kalaw na yoti-yoti ningaw nanggo. We have the same mission sa kahit ko. Ibagdap. Sa alemo na kakosarayda, sa alemo na rarama enda sakila. Si Baby. Kasasenga ni kubaka sa makina, sa ambaso ng dalngana, iya kasasenga ni rongoda kokoya. Na numuray, ni rey na kaera, lako durumati ko may natamata ni kaloy ng anoya, kinabekanda lako durumati ko na nonanding ita kinangaw ko, ngay bakatulawan, na na kinanduinduy, na kina, watotubate, rototubate, sa rondunduy, daw ira, binakaw kenda, si binakaw ira, daw kenda, ya, nanumu bakatulawa. Au binakataga, may uwasaya, meron ni sulebi kenda, may doon ang bolem-bole. Kaya baka nanumoy ko ni radaw ira, baka binakatay kenda. Kaya baka kilaw ko ni binakaw kenda, daw ira, ang garaw na mendaka ko ni, lesu kini pala-pala era bula may kinoy. What was the problem? Sa Tongguri. They were told of many things to do. They knew what to do.
but they did nothing about it. Esa kila tu kamera tekap. Bata bakentun ko. Laban ano mundo rai. Ya, asil mina kata masau menataro, so mangana no mubakasama. Ngai vaka taka, se dava naka, orang yo dakava, ena buku ni situation dan tetiu kinin ko. It was meant to bring changes into their lives. The messages na tuku-tuku. Baka diyaw takatigo na klo. Andun daw na kautu may na vesaw nimbula. It was meant to exalt the standard of that to God's standard. But it didn't. Kind of Bible commentary. The Bible, the spiritual perceptions of Israel would prove to be so dull that they would fail to heed even the most stirring messages heaven should send. Sa malum-malum sarangan ito mo ninon ra. Bula pa kayaw? Sama ba? They fail to heed even the most stirring messages heaven should send. Sasingan dirangay dingomar, sasingan dirangay kilaraw, sasingan dirangay vanganan raw kin sa mga na vosera ninta kaya. Tetoso. Ay siya yung basa kabulkan ruan tikineru sa kabulkan dua. Karena kabango, sabi na katakotsoba e na buku ni nona yalon dondonu, me baka lebu-lebu yan na ibunaw ka baka roko-roko. Ka baka roko-roko. Yan nakaangan dewa na kalo. That was God's had accepted, what God had accepted of them. To uplift his law, very Israeli, very non-tamata. To make known of him to all other surrounding nations, to the people around them. But they failed. Right? Baka mene-mene irabuli may nandun ang unang balabo. Nui takati ko, meron baka doon na itabing ko. And the kilana po nuwa dapat kina na non-rakadib na Israel. Samay dapat na nga naka vol-vol kino Daniel. Dapat samay yado. Sulve review sa ngabultale na bak. Sorry. Iyo, nakena ba sa mga prof saya, sultale 490 years sa nganira sa urawa. What did God intend to do now? Sa alam sang kaya nanuman nakalon sa koya nakaya baka dorting may nanon natamata. Alam sang kaya nanuman nakalo may nakam. Gon kami tanggang karaw ni Chukina. Ay siya kena wase ono viwa kaitin. Kaya nakabangon na kena rorongo. Baka babalang sa kotungori baka witi asaka kokoya molako kakave irna tamatongo ay siya mo sabihin na tamata do na rongoda tiko kale da mga iyan do na raide tiko kasenga nga ni kunea mo baka bimbita ka na alon na tamatongo sando na lang kasambasika nadapa ko saka kotungori ko saka na kalau molako kakave irna tamatongo do rongoda tiko kale da banga do na rongoda tiko na tuku e na senga ni do na kaya na kapabike mo do baletan sa tukunitiko do senga ni kapakine do na ka yango do sa na rongoda tiko nga e sa sigin ngai baka imbal beke mo do na tuku do sa rongoda tiko yan do na kalim auriri ko ta kana buno dingi takina na banga nanugo men na may vital no kina de auriri ko ta kana na rani langola ko mesay ko ngo naka saya do weekend to tiko Brisbane. Kasi nga man din sabihin mo, sabihin na so. Ito sabihin talo man nga okay dito. So siya lang, sanda, buleti ko, challenge na kiti ko, I will go, we should go, whatever, so on. Dasasa nga tigo ni Raw ni nakabay doon naka. Yan mo nakaya ba nga na ay siya. Nakalaw sar nga pakatagi ko eh. So liyan na instruction ba ay siya, kanakabango ko eh. Lako, tukuna beri tamatong, kung doon na rongo tiko, iyan doon na leda nga. Iyan doon na ray tiko, kasi nga ni kunea. Saka naman bali, santa ray wali tungayani, santa sarabatu, na kaya tiko, ve katodo, kortoso na bebo nueso, ko bustukin na no, na rongo tiko, sa alata ka mo irtuyan ka, sa pagpapapitay may kaya, sa kautukutukur to, Bible study tiko may kaya, kento, sige doon na katodo ka ba. Ngona leso, ni raninda buli naman, na ve kasaya doon na ve ngaw na saoti. Sige ka In other words, God did not want them to be saved. In other words,
o nakalo laibira tu. Can we believe that? This is the God of love we know. Nakalo in the kilango. Around in the lambita ka nakalo sa kuya ano na kaya na numa membaletir na no tamata. And normal? Is this normal with God? Siya nga, nakila ni siya no ito mo nakalo ya. Roga na ka Aisha, wasir sulu ka diwa. Diwa kay tini. Do tu makandua, kakinda dalam manda. Do marau, kambombo. Era sama teni, kasenga na waini. Era yata tatu, kasenga ena yang gona. Tini. Sa kotio na non ritom sa ketukul mangon tini. Ni sa sobra kabe kemundo kochoba na yalon dau modelutu. Wekali, itu significa katemiado in Brisbane go. Right? Baleta ni rasa senga ni via da kaba na kaya ibina kata na kalau mera da kaba sa senga ni via mbula na kena mbula sa senga ni via ibagaraita ki me bakana kaya ding ta kira kina na kalau sa kabango ko ya ni sa sobra kabe kemundo kochoba na yalon dau modelutu kasa vau tambo na kana matamundo ko irna profita iyo na ulumundo sa na rai sa pulau taka kokoya. Na tama na muna sa pulau taka na ulun na rai. Sa siya nga di meraka kuning gay rai na bekay. Na do sa sin gay bakaray taka bay rochoba. Na bekay daw bakaray taka tibera. May bakandaw taka bayra na natamata. Uran daw rai. In other words, na message may buwan na kalo kibayra na natamata sa tangutu na kalo. Sa alay vira sarto nga meron leway rito. The killer that this is not normal with God. Go. Iskeli, kena wasetin kawalu tina rusulu ketulu. Meubi na kata bagalay na nona mati na tamata da, sa kana turang ko coba. Au siya ngambe kanibi na kata da ni sa sau maki kokoya na nona bagadala, kamembula. Na kalau sini bina kata mera rusana tamata. Right? Kenda. Bible commentary. God takes no delight in the death of the wicked and does everything possible to turn them from their evil ways in order that they might live and not die. Yan ang nganda ni kalau, yan ang kaibina katokoy. Ya, sanding kita kau iran non sigan biya pakarongo, sa aran ding kita ka, nabunua sa aralako kinang ko na non rilako-lako. Then, what was the problem? Tuman ang Bible commentary, in the days of Isaiah, it was not the Lord who blinded the eyes of the people to make their heart heavy. They brought this condition upon themselves by their rejection of the warnings God sent them. Sa sulieti ko na ipakaroon na kalo, sa sulieti ko na nona ipakasalataki na kalo, sa talairati ko na nona profita na kalo, na bayado. Era reject takatiko, na itutuku, e binakata na kalo, may bakandewa taki behira. Sebentar. Esa reject tak. Ya, kana kau sakana kau, kango na kami kakuniave be kende to Brisbane. Tumana tiko tulis tali kina ayu anawas ini bola tua 3 bumay kina. Wasa nga bulkaroni ay siya tikini tin kauno. Kana kabango iya kau na tumberi ira na matamboko ena sala. Era sale daba. Kau na kau tire ni lako era sa sengan nikila. Kau na bakarara mataka na buto-buto e matanra. Kabakan dundulu taka na sala sata kelo. Na kau na nakaba ve ira kasenga nimbiutira sandu na kalundo loloma na kalungo. I will lead the blind by a way they did not know. I will guide them
on unfamiliar paths. I will turn darkness into light before them, and rough places into level ground. These things I will do to them, and I will not forsake them. Sulia talitigo ko na chance beira. Sulia talitigo na chance be kenda to. To sa may politiko na mo ni mother wango. To sa may bulik. Sulia talitigo be kento na chance na kalu. Kalimbal bale. Teman Bible commentary. Teman Bible commentary. With each rejection of truth, the heart becomes harder and the spiritual perceptions more dull. Right? Ninda rejecta katigo nandina. Na nonda rejecta katigo na tutu ko vina katana kalau menda kila na vaya lo bikenda. The heart becomes harder, the spiritual perception more dull, until at length there is utter inability to perceive spiritual things. Don dia lakukan rendrea, ni salah dia tu mana pun mangko. Sa bantu, sa bantu, sa sinrawanin sa sininagay, sa ito may nangaw we are unable to perceive spiritual things. Sa sinrawanin nagay wasya, ngoy kapakayalo, ngoy tukutun din na sa ambasi ka nangaw sana sa siningay madal. Therefore, it is important that we live up to the light we know. Watara ba kanila ito kaya na nung tatu tiga bulan tiga na nono akan na singwang buka. It is very important that we live up to the light we know, or our hearts will be hardened. Bepaka rita katiko na itukutuku ni rara malaylay ko to sa wili katiwayang. Karena ay siya sa kabulu karuan tikinero sa kabulu, to manatiko. Sale mo nakakosarayda, kasasengan ni kupaka sa makina. Samba sunan dalingana, iya kasasengan ni rongo ko kuya. When we get to that stage, kona stage ngo. Sali mo nakakanta sa rongoda, sasengan ni ko, na sa hindi pa kasama kina, samba sunan dalinganda, nasengan ni biya rongoda. When we get to that stage, when we are not bothered, when we do not take any notice, when we do not care, this is what happens. Rongoda. Nebola neo siya, kinawa siya pa, tingin itin kabitu, o tin kaon kay tin kabitu. Kaya bango, mebaka sanda umbese na pul Macau. Sarambese vakaki na saranda umbese vakaki na Israeli. Ia ongo en baka ni ira ko choba mebaka na lami ene sana rambay lewu. Sabar kelim balia. Na lami isengin linda umbula baka betalia na sipi. Na sipi isengin baka takir bul Macau raron dira kana tunga na punuan rende babe kau bango tumbu baka lai tukinan na to. Raron dira survive tukinawir na bul Macau. Na sipi nimber niram balay na nandun na lomanimbay nambay ay binakati me sama kibaka binaka ni reda nambay ni sipi nangaw na tumbo may kinana scrubs daw lang may oir na fama siya may bangaran tamate mera daka kamera musu kalay bina vei kau lalay ko tumbo na lomanimbay ni sipi patero sipi raman malum tadur nga bakali na butin sa sinra ramong nga bakadua bakro botol sa sinra sa may tuyan no na tangi. Kaya bakar siya dibukay, era sana mati ngay punuaya. Era siya ninda umbi buka Italia. Kaya tiyo bango osea, me bakana sanda umbesa na buru Macau, kata umbesa kakina na Israeli. Ya koira, ena baka ni ira ko choba, me bakana lami ena sana rambay libo. Kaya membal, sana beauty ira tunga, sana siya ningay kawita, kana lo manimbay, era tigo kina ira na sipi, ira na nagel ni sipi. Nakalaw sana laibi ira tunga. Tiyo na bango na tikina, itinikabitu. Sabi kambiti bata kina matakaw ko ira na ifirimi. Laibir nga. Ni salakyan daw pa, na ipakatangin-tingin ko na nandambula. When we come to the stage, when we are not bothered, when we do not take any notice of what God is telling us, when we do not care what is, the message that He has sent us, this is what happens. Karena tukunang ko kaya, laibir tungay. Aw sa sinigay biya kilata, alin doon ka, membalitira.
Yung rei dio ko serangan kang gaya do na Israel. Ko prove sa mit making Netanyahu. Ya. Lesson dapat orang buli da makina. Kan Bible commentary, those who persistently refuse to accept offers of mercy are left to reap the fruits of their own choosing. Sangkai kote anak kaya kana. Sorry. Kuango. Sangkai kabang gona, kung sa bakay balin-balin, kinawasin 2, 3, 5, 3, 3, 2. But ye have sent at not all my counsel. You have set at not all my counsel, and would none of my reproof. I also will laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Yan kasan ng gayab. Sana kayo hindi na bigyan na close. Sana kayo baka wele-wele. Nangon sa tangian ni kina. Sana kayo bangon kina Rusul kapitu. When your fear cometh as desolation, and the destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish come upon you, then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find. For that they hated knowledge, and did not choose the fear of the Lord. They would none of my counsel. They despised all my reproof. Therefore shall they eat of their fruit of their own way, and be filled with their own devices. Bukan ngau na. Doon na ulutangan dan do vitala no akina. Ulutangan ni nonda bi bakalututaki. Sando libo boleh katigo niyo tilabi bakalutaki. Sangkay dong basi kana itutungo. Na ulutangan ko the unpardonable sin. Balitan sa uti man itutuku ni singatambu, sa uti man itutuku mbega ni sa kakana na be katodongo. Santang gay libo boleh katigo niyan salay katulong mbega niyo to tinbong sa tega bumenda apila ni kana be paptestaki. Sangkay dalo ako na ulutango unpardonable sin. It is usually an evangelism topic preached to non-Adventists. Ya. Karena mati na sa tin karua, tingin ito sa lukod yung tin karua. Wherefore I say unto you, all manner of sin and bless of me shall be forgiven unto men, but the bless of me against the Holy Spirit shall not be forgiven unto men. And whosoever speaketh a word against the Son of Man, it shall be forgiven him. But whosoever speaketh against the Holy Spirit, Holy Ghost, it shall not be forgiven him. Neither in this world, neither in the world to come. Right? Kau siapa sepakat ratakan na lo tambo. Daw tuku kumenda. What is this speaking against the Spirit? Bless of me against the Spirit. Kabang ng Peterson prophets. God works by the manifestation of His Spirit to reprove and convict the sinner. And if the Spirit works is finally rejected, there is no more that God can do for the soul. Asindo na kang kita kaparaw na kalo. Okay. Balita ni tuku-tuku enta sarong oda tiko. Bikan sabe boleh tiko may kina. Kaya kanda na senga nita kapakina indua na ka, de rai-rai enta sa muria tel tiko nga nangaw ni sala, kaya ara muria o ira na Israel ira tamata ni kalo tau manda. Kapaka muna na nonra, reject taki. Ira na kalo. Nanon na reject taki ira na kalo. Ya na kawin na katambi kutungo na bika dan kuana sen ngai rejecta kana lo tungko na kelu ona youtio tini sok lo tentara ko tiko na no sana rejecta nga na tamate individually sana sen nga ni obia taleroro na kaya bemir na Israeli nandundu yati wike sana daro nandundu na no na rejecta ke ro Israeli pakando saranga sande o make na tutu be kendana kay matan ditutani yo na Israeli so lebir na opportunity ko era biat tos main tos Nicolo era tos ieke na senga ninga rejecta kana lotu kakun tarayo dala na rejecta nga na tamatayan do ko senga libya dingo man itutuk
Bakatangan kena wase vitu. Tinelim sa ngabulkan dua. Kabangon kena orang oi kemundo na elo kau. Kasengan ni dili na elo mundo. Kena dali nga mundo. Do sa anda borata tiunga na elo tambu. Ya koi kemundo do sa kitaka. Mepakata ki ira na no mundo ngasi. It is the resisting of the Holy Spirit. Kau anggo na kai tuwe ke na tugu ngo kau boleh tugu ni boleh ngaka. Nangau na ni Isaiah's time. Karena kamu nak kelawira, you are just like your forefathers. Nangau ne buno kino sitbeni. Kau ne tugu ndara rongo da meda kengo. Daka kena wase kemdo na elo kau. Kasenga ni vili na elo mundo kena dalinga mundo. Do sanda borota tiku na elo tambu. Koi kemdo do sakita kami pakata kirna no mundo ngas. Na itugu tungo na itugu na sitbeni nangau na buno tiku kina be irna. Tamata ni kalau nang ono ya, right? Buno tu beira, kau anggai bagaimana nona viri laki kamate kina bakan dua, na itu tunggu. Ngai tunggu na bangko kau beira, el koko kasengan di dalam lomdo kena dalam lomdo sanda urat tiku ngana el tambu, ya kau kem do sakita kami bakata ki irana nomdo ngasi. Refer tigo kau kina ngau na to vitalo tak tu mengo, nangau na ne Isaiah. Kini bengau na iliu nangau na rasengan ni via talerora o ir tamata ni kalau ve ira buana kalau sama ya da vari tempat-tempat ko ambulan dulu mako mayo o sitbeni satu kuna kini veira na itu ko to wili kitungo na boni taka. You are just like your forefathers. Stephen was referring to the time of Isaiah. They had resisted then, they resisted it in Stephen's time. How about us today? Taruh na taruh ngati ko pa ko kendo to ni kuwa. O kenda na tamata ni kalau niko, kenda na dingita ni tamata sa dingita kenda na kalau niko. Are we better than them? Jesus personally came, but was still rejected. Kenembal-bale, non lang mo Jesus, they reject him. There was no difference in Isaiah's time and in Jesus' time. Is there any difference now? Ngayon ni Isaiah, ngayon na nalaga mo Chisu, may bula baka tamatay pura-pura, reject ang ikoya, bakuti ko na kawilatay. Baka dapat, weekend ito ni tempat-tempat ni kuha. Baka dapat, weekend ay Brisbane ni kuha. Kau tu may weekend ito lang na, baka ito batalilay, meron ito kompete kento kina. May baka muli di kento, may dus baka weekend ito, oy, ngo na kaya na bay ira na ngono ya. May kito marro ya. Nakato sa may wasyango, merao ni kaku nito, sikalu tu telenga, enay lako ras, may sikalu tu kina kapakabuna na nona, reject na kira na kalu, sama non kina na kalu ngata na kay matin tutan, menda say dewa ni rarama, ibura. Sa nitakan sa nagkikenda tu ni tugu lang kalaya kato may wasyati ko na matakan ni kuwa. Ena mo ni bimbulingan, da may bimbuli tiu kina, ena mo ni madawa, ena may tiu kina ngo. San sangan itu atala na nonto tu sere, sana krenga. O krem tu mas mata na matakan kuah. Leo ya ruanga, leo ya tolu. Da mas tin kina na nonto songo na matakan dai. Da mas nganggo sana na lebih nak.